Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić Udovičić. Priča o mjehuriću sapunice. Marice, operi ručice, reče mama. Marica pohita do kupaonice, otvori vodu i dobro nasapuna ručice. Malo čas se igrala u vrtu s bratom, a prije večere trebalo je dobro oprati ruke. I dok je tako trljala svoje ručice, od sapuna se stvori divan mjehurić, koji se odvoji s vrha njenih prstiju i poletje kupaonicom. O, kako li je samo predivan, pomisli Marica. Kako se boje presijavaju na njemu, pa nešto tako lijepo dugo nisam vidjela. I mjehurić sapunice bio je ponosan što ga Marica tako hvali. Još se više zacakli i zasjaji. Poput lahorca letio je po kupaonici i uveseljavao djevojčicu. Gromki se osmijeh prolomi s njenih usana. Što se više smijala Marica, to se više sjajio mjehurić. Okretao se tako zrakom, presijavao, caklio i igrao svojim bojicama po prozirnoj opnici. Marice, što se događa tamo unutra? Pokuca mama čuvši djevojčicin smijeh. Ništa majčice, perem ruke. Požuri se, već dugo si unutra, večera samo što nije. I još jednom će mama te ode postaviti stol za večeru. Tiho, moj sjajni prijateljčiću, moj mali mjehurčiću, moj sapunasti balončiću, ne smiju nas otkriti, reče Marica. Mjehurić se malko zaustavi, te potom ponovno nastavi svoj ples. Njegov nastup nije se mogao usporediti s ničim dosad viđenim. Možda je bio malko nalik vrsnoj izvedbi kakvog klizača sa vrtoglavim skokovima, trostrukim akselima, tulupima i to toliko sjajno da je od žirija, koji je u kupaonici činio otac Sapun, sestra Šampon i daleki rođak deteržent za rublje, dobio same 10 za nastup. Taman kad je htio izvesti najbolji skok i okret, vrata se otvore i mama oštrim glasom reče: Marice, večera je na stolu, jesi li više oprala ruke? Evo me stižem, mamice. Kako je mama otvorila vrata u kupaonici, nasta propuh, koji ponese mjehurić. Nespretno se okretao zrakom. Čim je Marica odgovorila mami, mjehurić joj sletje na nosić. Ona kihne, a balončić sapunice rasprši se u 1000 sitnih svjetlucavih kapi. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.